Thobela ngomoswa ngo 2024 ke a lamogela go sena ka Dr. Magabo ke a tshepa gore le tsene ka ngaka ga ngwaga wa 2024 ga botse ka lethabo ka matšatšo ka mafolofolo le tla ntshwarela se kgone dira the horoscope book for 2024 ka baka la mošomo motšhi ke bile lona ngwaga o feta but for this year ke tla plana better than last year. Ke tla make sure ke dire lo tšaka on time. Ke rata re dira reading ya rena. So ka baka la ra se re kgone dira di horoscope books ke tlo dira di predictions tša 2024 re a thoma ka kgwedi ya January ra bona rena 2024 January e re tshwaretšeng ke a tseba gore ke dirile video ke late ka lena ke se ke prepare la for ngwaga 2024 ke tsena ka ra ngwaga ke la gabotse ke le cleansed ke le prepared spiritually, mentally, physically, emotionally. Okay, so today ke the 16th of January 2024 ke a tshepa reading e tla le khwetša le le gabotse mo moyeng go ba ile gore le na le matshwenyego a maitseng ke a tshepa reading e tla le kgothatsa mo ka kgona go le kgothatsa gona January 2024 can I lead the one of swords. Okay, predictions for 2024. Predictions for 2024, January 2024. Can I lead the King of Cups? Predictions for 2024, January 2024. Sorry. January 2024. Can I lead the Hanged Man? Okay. So Molaetsa o go hwetšago go manyeloi for ngwaga 2024 go re kgwedi ya January ye ke bona go ba bantši tseba reading e ke a general reading era gore tše dingwe tša letšo ke tlo go di bolela di tla ba di bolela le wena tše dingwe di ka se bolele le wena di ka bolela le batho ba bangwe. Okay, so ba re ka ra ngwaga 2024 January go na le kore go ba bang le ka receive message e meetseng message o ka tla ka email goba motho a tla mo wena a go botša molaetša uwe goba wa tla ka lengwalo le lora a re sa re ngwala mangwalo mo sebekeng sa gane jalo ba tona molaetša le go tlo kgwetša ke ditaba tše di botse tše di bose tše le di tlo go thabiša molaetša o tlo go kgwetšang ke ntho e le gore e amana le career ya gago e amana le your creative ideas goba e le gore le rata art you are artistic people e amana le tšona le tšo le gore wena wa di rata maybe o seopedi or o rata go ngwala o creative jalo le jalo o tlo receive many creative ideas tše dingwe di ka tla jalo ka ditoro goba ka division ka dipono jalo le jalo di tšwa go manyelo a gago tše dingwe di tla tla ka batho ba ba itseng mo go wena mohlomongwe se e ka ba a new job goba kgotšelo mohlomongwe o change career ya gago goba mohlomongwe o add something on your career goba e le gore o business minded o rata di business mohlomongwe o ka ba le this idea gore I want to expand my business ke nyako godiša business ya ka ke nyaka go dira 1 2 3 gore business ya ka kgwebo ya ka e gole goba e le gore le be le ntše le nagana go thoma kgwebo itseng mara go na le something se le gore se be sentše se go gogela morago ye ke nako e le ya gore o thome ka di-plans tša gago about those creative ideas goba about yona business yeo o nyakang go ithoma tseba gore as long as o sa tšee the first step forward you will never do it so gore o e dire tša a first step forward and o se ka theeletša di-negative thoughts tše di fela di tla ka mononong wa gago di go botša gore he o ka se rekelwe he o ka se be successful he batho ba ka se go supporte no o se kwa di theeletša mohlomong yeo e ka nwa e le ego ya gago ge e le ka go protecta ka re ya tseba gore once fela o ka se be successful o tlo kwa bohloko o tlo nyama o tlo fela maatla mara o ka se tsebile o tsebile gore o tla ba successful o sa thomi wa dira pele so go faila go ka re dira selo wa se be successful a ere gore o lešilo goba o stlaela or something
motlhomong ka ne ba go buile le mistake o dirilego o bontse o dira ona mošomo wa gago. So go se be successful go ba go faila mo mošomong wa gago ke ntho e la gore o tlo kgona go bona gore na ke eng ntho e dirileng gore wena o faile, what happened, goba ke eng ntho wena o e dirilego. Motlhomong no sa pay attention, motlhomong go wena le too much negative energies around you, around your work, around batho ba o phelago le bona. So ya ba nako e la gore wena make sure o cleansa those negative energies because ga o nyaka o tsena le tsona ka ra 2024. Okay, so o tlo di theletša those creative ideas gomme ke kgopela gore o berekane le tsona. Ye ke nako e la gore o di ngwale fase, o be le a journal o di ngwale fase, and then o kgone go plana around tsona, and then o bone gore na kore whatever nyaka o e dira o tlo e ngwala fase ya ba e se heading, and then wa lebella gore okay gore ntho ke e achieve akere e ka nyaka di-resources tša mohuta mang, e ka nyaka eng gore e kgone go phethagala. Di-resources tša no di ngwala fase, and then wa buša gape wa lebella rona yona ntho o nyaka go e dira mmereko yona ntho o nyaka go e achieve akere di-steps tše le go santse o di tšee kgafetša step by step o fitlhela bile o e fitlhelela o e completa ke di-steps tša mohuta mang le tšona wa di ngwala fase. And then after ngwala those steps, and then wa lebella gore okay step number 1 se ka nyaka nako e kakang, step number 2 se ka nyaka nako e kakang, jalo le jalo. Then go dira seo go divide mmereko wa gago ke yona ntho e tlo go thuša gore o kgone go tswela pele go tsweletša whatever o nyakang go e dira. Okay, so ke tše dingwe tša letšo gore o santse o di dire di-creative ideas ke nako la gore eme ka maoto, you must make things happen. A gona motho a tlo go direla dilo mo lefaseng ka mokana rena mo lefaseng re na le ditalente tša rena, re na le di-intentions tša rena tše le gore re rata go di tšweletša, re na le di-purpose tša rena tše le gore re rata go di tšweletša tše le gore re tlile mo lefaseng and then ka aim ya gore re rata go tšweletša di 1 2 3. So o swantse o eme ka maoto a mabedi go make sure le tše wa di tšweletša. Yes, go ka tla batho ba babedi ba bararo ka ra bophelo ba gago e le gore ba ka go thuša go builda yona ntho o nyakang go e builda. Ba batla go thuša ka ditšhelete ka e le go nyaka tšhelete, ba batla go thuša ka di-ideas, ba batla no go thekga ka re go na mošomo mongwe e le gore o ka se kgone go e dira o itee, o needa batho ba bangwe gape ka ntle gore le kgone go tšweletša mošomo owe. So go na le batho ba ntšha gore ba tla tliša ke the universe, ba tla tliša ke mangelo a gago ka ra bophelo ba gago, o swanetše o ba tsebe gore ke bomang. Go ba le ba ile gore ba ka se tliše ke the universe, ba ka tliša ke di-negative energies. So le bona swanetše gore o ba tsebe gore ke bomang, gore o se ka kgwetša o phela o le kare ga bona ka la re the more o leng kare ga bona ke the more ba sakang energy la gago e le botse le positive, ke di-energy vampires. Cleansa mmele wa gago kgafetša gore ngwaga 2024 e kgone ba ngwaga o mo botse ka ra bophelo ba gago. Thoma go manifesta whatever o nyakang go itšweletša mafelo a ngwaga oke, e thoma manifestation wa gago gane jalo gore ge ngwaga o fele bane o kgonne go tšweletša whatever o bo go nyaka go itšweletša. O se ka tlhwa o nagana ka di-failures goba di-disappointments tše kopaneng le tšona mengwaga ya go feta, tše di fetileng di fetile, you've learned from them. O tla keepa fela ka mo monano wa gago tše e leng gore mohlomongwe ebile di ka ba di go motivata, di go dira gore o be le maatla a go move on, mare tše e leng gore di go dira gore o lape, tša o dira gore o felelwe ke tshepo, you need to erase them. O swanetše o dintšhe ka ra monano wa gago ka re the more dintši di tšwelela kgafetša ke the more di go dirang gore wena o felelwe ke tshepo, di go fetša maatla, ga o sana maatla a o move forward, a o dira ntho nyaka go e dira, di a go attack-a, di saka your energy, o feletša o paletše ko o fitlhelela dilo tše nyaka go di fitlhelela ka re ga bophelo. Okay, ke na le the King of Cups. So you need to o berekane le di-emotions tša gago again for this year. O thoma ka ngwaga ka kgwedi e ke ya January, berekana le di-emotions tša gago, tseba go controla di-emotions tša gago, o se ka dira gore di-emotions tša gago di affecte mošomo wa gago. Go ena le se se o kgopišitšego a se felela gana mowe, when coming to your work se se ke sa tsena sa affecta mošomo wa gago, sa feletša bile se affecta le batho ba le gore wena o šoma le bona goba ba go thuša ka re ga your project.
o se ke wa rula ke di-emotions. Okay, yes, ngwaga feta ebile ngwaga mo busy go ba bang ba lena. December ebile kgwedi e busy go rena ka mokana ga rena, ebile kgwedi ya lethabo, re jere di-leafy, re sa šome. Ba bangwe ebile ba ntse ba šoma ba le busy go ya ka mešomo ya bona, ga se ba kry nako ya go resta. So ye ke nako e la gore o heme, ke phe nakonyana ya go hema, ke phe nakonyana ya o dula o noši, o heme, o reflecte on your work go mošomo wa gago o dirile go last year, gore okay ke kgone go achieve 1 2 3 go ya ka 2023 resolution ya gago ye wena bo go e dirile. Ke kgone go achieve 1 2 3 1 2 3 empaletše ka mabaka a maitseng. 1 2 3 empaletše ge ke be ke tla stage le go ba step number mamang, and then o reflecte o kgone go bona rona okay those failures di tlisitše ke eng eleng, and now moving forward ke eng dilo le go tshwantse o di dire. Go reflecta mo mošomong wa gago, go reflecta on yourself, your body as it is, mmele wa gago ana mmele wa gago o gabotse na, the energy around your body, auras tša gago di gabotse na, di positive na, di chakras tša gago di bulegile gabotse na, di enhanced na, di balanced na, ke le tšole o yang go di checka di tšona. Ka gore ge re le batho a re lemoge gore kana yona energy ya rena goba ka no maatla a energy or di chakras goba di auras di affecta mošomo wa rena 90%, di affecta mebele ya rena 90%. Ka nako ngwe malwetse a re bang lona ka ra bophelo a khosa keng, di auras tša go sebe gabotse, tša go sebe cleansed, di chakras tše le gore di tswalelekile, ke tšona le tša go khosa malwetse. Go kgwetša go phela o tshwenya ke tlhoko ya o tla e opa kgafetša, e dira gore wena o phela wena dipilisi tše le di tswalela moyela le go feta. Go kgwetša gore o tshwenya ke something ka moteng ka moke, go na le ntho e go tshwenyang ka moteng, go ba nako ngoteng ya loma ga bohloko mara e sa bereke, and mohlomong ile e se meleko, mohlomong e le an energy e le gore ga e gabotse, a negative energy e itseng. So ka ra bophelo re rata go focusa too much mo dilong tša baloi, a ke re gore okay ba ntoya 1 2 3 4 5, but ka nako tše dingwe kgotse ebile e sentela gore ba go loya, e leng tela gore ke di-energy tša gago, energy the energy around you ga e gabotse. Ba bang ke the energy e le gore o e hwetša mo o berekang gona, mo šomang gona. Ba bang ke energy ka malapeng a rena, ga reng ke re cleansa energy, re cleansa motse fela ra o thekga gore baloi ba seke ba tsena. What about energies, negative energies? What about those evil spirits se le ska o šala morago, sa kopana wena tseleng sa o šala morago, kudu batho le ba rata go sepela mašego, and e tseba gore those energies di ka se o šale morago bošego fela, le mosegare di kgona go dira so, mara bošego they are very very active. So go bohlokwa gore o reflecte on yourself. Ge le ra se to cleansa mmele wa gago December a ona ntho o dirileng cleansing, January ye ke nako le gore o dire cleansing ya gago, tsena ka ra 2024 o le gabotse mo mmeleng wa gago, tsena ka ra 2024 o le positive. Ka gore le yona di-creative ideas tše ke bolelang ka tšona, melaetše ya bohlokwa eme important ye le re tlo tla mo go wena, ye le re tlo tlišetša lehumo goba tšhelete goba success. As long o se gabotse mo mmeleng, o le surrounded by darkness, o ena le sefifi ka ra bophelo ba gago, o ena le seqetho ka ra bophelo ba gago, you won't receive these messages, because mmereko wa seqetho seuwe goba lefifi leuwe ke go blocka yona dilo tša mohuto, ke go blocka di-creative ideas gore di seke tša tla mo go wena, ke go blocka ditoro tša gago gore wena o seke wa di gopola le ga teteng, ke go blocka melaetša mangelo a gago le badimo ba gago gore e seka ba ya tla go wena, ke go blocka your higher self, gore your higher self e bolela le wena e go botša gore tlhokomela 1 2 3, tlhokomela moketekete, o seka ba wa kwa goba le go o ka kwa but o ignore, o seka followa di-instructions, and di-instructions tšeo ke tšona di go protectang ka ra bophelo. So you won't receive this melaetša ke bolelang ka yona ge o se cleansed, gore o phele o kgona go connecta le mangelo a gago, o connecte le badimo ba gago, go rapela thapelo tša gago di kgone go fitlha mo santse di fitlhe gona, o kgone go kry the blessings from the universe, o kgone go kry protection from the mother earth, o be connected. Make sure you cleanse yourself, you reflect on yourself.
o ka se reflect on yourself, o ka se dire di-meditation, o se dire cleansing, a o kgonagala. The minute o dira meditation, o se dire cleansing, o se cleanse motse wa gago, automatically go tlo tla mo go wena, instead ya re go tle manyelwe a gago, go tla tla di-earthbound spirits, go tla tla di-poltergeist, go tla tla di-demonic spirits, go tla tla negative energies, go tla tla bathakati ka gore wa ba bitša jwale ka meditation. We do meditation, re cleansitše mebele ya rena, re cleansitše our spaces, re cleansitše chakras tša rena, re cleansitše di-auras tša rena. That's when we can meditate. Okay, ke molaetša ke le tshwaretše ngwana for January 2023. Theeletša, pay attention to melaetša e tlo tla mo go wena, e tla tla ka tsela ditoro, division, intuition, ditlese, jalo le jalo. Melaetša ke melaetša e le gore e tšwa go mangelo a gago. E mengwe melaetša e tla tla through batho ba ba itseng, batho ba ile gore ka ba ba tseba go ba o sa ba tsebe, e ka ba an email, e ka ba a WhatsApp, e ka ba through a phone call goba a telegram. So ke ka mokgwelo di tla tla ka gona. Ke melaetša e mebotse e le gore ya mana le bokamoso ba gago, your success, your career, your artistic work. Ke melaetša e leng gore e tla o tlišetša katlego. Ke melaetša e leng gore e amana di dilo tše le gore wena o santse o di achieve ngwaga o tloa 2024. It can be about a business, it can be about mošomo, it can be about furthering your studies, it can be about your spirituality or your spiritual gift for those who are spiritually gifted. And if you're not spiritually gifted, it can be about your spirituality. Re le batho, we are all spiritual beings. So melaetša e tata mo go wena, and then phetha ka mokgwa ba re phetha ka gona, and then what you need to solve goba ntho e le gore santse o leke go berekana le yona ke di-emotions tša gago. Di-emotions tša gago di bloka mahlatse a gago, di-emotions tša gago di bloka melaetša e le wena o santse o ikhwetše go tšwa go mangelo a gago. Di-emotions tša gago ke tšone dira gore wena o phele o tlhakatlhakane, o kwatile, o le depressed, o le anxious, o nyaka o ke polaya. Ke ka baka le o palelang ka nako ngwe o palela ko kgwetša mešomo ka la gore o nyaka mošomo o le ka ga energy sebeng ga botse, o le surrounded by darkness. Cleanser darkness eo e kobe ka raphelo ba gago, cleanser your auras gore o kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo. Ke a le leboga, ke yona reading ya rena. E segale ke tla le direla ya February, ke plana le go hopa gore by the end of January ke tla ba ke setse ke dirile up to December, so that gore kgafetša mo ngwageng o fele o checka gore na okay today ke January, and then e re ke bone gore na what's gonna happen in May or what's gonna happen in September, then already o kgona go plana dilo tša gago accordingly. Ke a leboga, ke lakaletša mahlatse le matlhogonolo kgwedi e botse ya January 2024, modimo a le dire ka go loka. Ke a leboga.